Bismillahirrahmanirrahim. Gelin temaşavana emir bahsa asimana bikin, em bahsa sterka, bahsa hive, bahsa roje, bahsa Hazreti İbrahim ku bi çavê bi aqilê xwe Xweda dîtiye, tapmişî Xweda biye mesela. Bahsa meznaya Xweda em bikin di vir de. Niha Xweda di Kur'an-ı Kerim'de wiha emir dike dibe Bismillahirrahmanirrahim fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Çi dibe bira ve tiştek ve nizam bu ehlî bipirsin. Yani hinek dibin alimi coğrafyayı, hinek dibin alimi edebiyatı, hinek dibin alimi tarihi, hinek dibin filoz dibin asimana erdev mühendisi doktoru vesaire. İca roja ku dünya avabiye hatta ru kabni ancak Xweda zanbet çend milyar sale ku dünya heye insanı bilimi li ser lêkolîn dikin ew ji me re dibêjin em jiwanî hîn dibin. Deca dünya li dora xwe diçetê. Ku li dora xwe diçetê rokî diqede 24 saet diqede. Îca dünya li dora rojê jî diçetê. Hava ku li dora rojê diçetê salekî diqede. 365 ro û 6 saet diqede. Îca ku dünya li dora xwe diçetê çi dibe? Şev û roj çê dibe. Dibe êvar o dibe sibe. Dibe êvar o dibe sibe. Îca ku dünya li dora rojê diçetê çi dibe? Mewsim çê dibe. Yani havîn, zivistan, payîz, çille. Peki insanê bilîmê wiha ji me re dibêjin dibe dünya ava dibe çizgiya xwe de diçetê. Ekliptik jê dibêjin, elips dibêjin hase dibe çizgî de diçetê daîma. Roja ku ava biye heta îro milîmekî, santîmekî wê çizgiyê şaş nake. Santîmekî, milîmekî wê çizgiyê şaş nake. Niha em bêjin en rêya kin ku kilometrekî ye mesela em bi piyadî diçin yaxud em bi ereba xwe diçin. Ne mümkün e ku em di aynî çizgiyê de herin verin. Ne mümkün e. Gewha ama dünya santîmekî, milîmekî şaş nake dora xwe diçetê. Meznaya Xwedaya diye mesela. Hazreti İbrahim ve Kur'an ve di Kur'anê jî ayet bixwînim meznaya Hazreti İbrahim ku bi aqilê Xweda dîtiye mesela. Niha Xweda Teala Sûreti En'amda ayeta 76 wiha dibêje. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cenne aleyhil leylu ra'a kevkeben. Qala haza Rabbi felemma afele qala la uhibbul afilin. Hazreti İbrahim vakti ku parî hîndî mezin dibe, fehma dibe bişeve. Bişeve dine reva sterk derket. O ronkayî dide a dibe wala Xweda min ev dibe. Dibe Xweda min ev ek ve dünyayê vê min çêkiriye vesaire ev bi aqil dibîne. Çünkü Xweda Teala Kur'an-ı Kerim'de gele dibe ki efela ta'qilûn dibe bi fikirin ji me re dibêje. Kas ki dibîne ja sterk pir derdin awala dibe wala viya avana dibe ne mümkün e Xweda bin dibe Xweda gere yek tenê dibe. Ek düzena dünyayê çêke yek tenê dibe. Avana pirin dibe. Çünkü ku Xweda di do bin, sê bin, pênc bin, heşa deh bin ev nakin. Yekê bêbira îro baran were, yekê bêbira berf were, yekê bêbira îro havîn be, yekê bêbira zivistan be, yekê bêbira deprem were nabe. Bira Xweda yek be. Kas ki dimîne hîv dertê, hîv tabi ji ta mesele daha bêtir ronkayîya wê heye. A dibe wala Xweda min ev ayet jî heye. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ra'el qemere bazigan qala haza Rabbi. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. Dibe
هیف درته حتی İbrahim dibe aha dibe wala viya Rabbe mine o viya ştava mestere o dibe Rabbe min inşallah Teala ve real rast nişanı mebde ve nişanı mebde. Hatta İbrahim dibe. Hica ku şef dekade tekrar dibe roja ro derte ro tabi ştava mestere ayete Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون جد بي قباكو رو دركات حضرت إبراهيم قول أها ربي من أبياش تا مستره و أزي tapmışı fiyavım hatta kudu be evar رو دچا آوا إجا تكرار أم بيجي سيك درتي هيف درتي دبي ناخر دبي ربي عالمي دبي جوان شتا دوره دبي إيك هندا ve نربي منه دبي دري هندا ve نربي منه آيات بيشتي دبي چه بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين دبي محقق دبي أز سر إيكو معاني الدنيا أز tapmışı dibim o eko hive dibetine steka dibetine roje dibetine dünya çekiriye es tapmışı vidim Rabbimin evet. Hica naha geli tamaşavana Hazreti İbrahim بأقله خو خدای تعالی دید. خدا دبي فلا تعقلون عقله خو بشخلين. قباك والله أم عقله خو بشخلين أم ربي خو ببينه. Daha bir insan dibin ortak dikan ki vetkin lev nakin. Penç ab dibin ortak dikan vetkin lev nakin. Zlamu pidek babrat zevcin lev nakin. Devje berdin jeft qatı ku sebi wanjane. Ama Xda yekî bi tenê düzena vê dunya ew çêdike. Goya dünya dora xwe çetê rokî dixede 24 saat. Li dora rojê çetê 365 ro 6 saat dixede. Eger ku Rabbi alemî nîm bûna, meznayê Rabbi alemî nîm bûna, wê salekî 300 ro bûna, salekî 200 ro bûna, salekî 400 ro bûna. Bine 6 saat jî serê heye. Di çizgiya Xda di çetê. Yek santim ki insanı bilim edibin ku dünya denga xwe xerab ke çiz ki aviyal da hare ve dünya xerab be. Çiz ki viyal da hare ve dünya xerab be. İnsanı bilim ejmara dibêjin. Em jî jwan hîn dibin mesela viya. Herkes elmî ve ayrıye. Naha em bêjin gunde yek meleğe, yek muhtara, yek gavana, yek şivana, yek çiftçiye, yek şoföre. Herkes işi fahmt ki mesela. Naha meznaya Xda ku daima şev bûna ve insan asî bûna. Daima ro bûna ve has bûna. Naha Kur'an-ı Kerim Sûret-i Nebe Xda Teala vaad dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealnel leyle libâsen ve cealnel nehâre meâşen dibe min şevê çêkiriye ji bûna ku însanê min îstîrahat bikin. Razın şora istirahat bikin. Min rojê çêkiriye ji bûna ku însan bixebtin rastgê xwe derxin. Ama em çi dikin? Em rojê dikin şev, şevê dikin roj. Tersî Xda haşa em diçin. İnsan îro te nerî saet dibe 12 dibe şev hê nû dest pê kir. Hatta yekê şevê, do şevê, sê şevê hinek jî tabî ji te were nabêjin mesela. Diçin ciyê eğlenceyê, diçin ciyê dansê û araqê filanê û ji xwe li mêjtinê û li mêj esibêtinê û îca biro heta nîvro razî. Xwedê gotiye biro min çêkiriye ji te re ji bûna ku tu bixebitî. Niha ku dengê awa tune bûna wê daîma em bêjin wê germ bûne, daîma zivistan bûna, payîz bûna, ew çax meyve çêne dibûn, ew çax sebze çêne dibûn. Niha ana İnsanı bilim ejmara dibêjin. Mesela em bêjin tirî, mesela em bêjin petêx, mesela em bêjin zebeş, em bêjin mişmiş vesaire bi germê çê dibin. Di zivistanê de vana çê nabin. Çar mewsîma meyve heye mesela hani. Gerek bi vî av be ku Xwedê Teala dengekî çêkiriye. Xwedê Teala îçe çêtir dizane em qar jî
حاشا سمع حاشا جمع بامد ده ام قاشي شيء خدا نبينه خدا چت که خوش که مثلا جمع چتر بمزانه جشا دامارا من نزیکتری میه مثلا شان بفکرن روج لپیایه هیو لپیایه لجوره سترک رو درینه o seknandiye lo deri. Nahat yara gavak diçe kava benzina ul hak kade biddin keverdi. Ek van çivika vanek pare van baska onene lava dibet tine Kiev ya. Qem aqle ona fikrin naşkulun mesela ne? Daha Xuda Teala ve dünyayı pırmazın çekiriye. Coğrafyayı mezin çekiriye. Dünyada gola çekiriye, çama çekiriye, çiyayı porbilin çekiriye, deş çekiriye, hayvanı cür ve cür yani çeşit hayvana çekiriye. Beni dikkat bakın, her henek hayvan henek cicyan dikin. Her henek meyve henek cişiydi. Mesela muzler cişi nay, portakaller cişi nay, zebeşler cişi nay. Xuda Teala dibe atılveri idara bu viyabke. Tijil vederi idara bu viyabke. Memleketi ku deniz zaman para dibe idara bu masiya bakın. Masiya bigrin, masiya bifroşin. Jibuk memleketi masiyetin evj masiya bakın. Lenek ciya genim şin dibe ciya genim babijin to bugün icab bifroşimi memleketi genim tine vesaire. Jibuk evj genim bakın, arvan bakın vesaire. Xuda Teala her şey daim tişteki ki mazid tine. Ki mazid medahiye. Em Rabbi xu naz nakin, em jera seri Xudaynakin, em jera şükür nakin yani. Em akıl xu bişxulînin. Hani mesela ki hat bira min burada azviyacı bejim az bigirin ali direşçe bu. Şems-i Tebrizi Seyda Mevlana'ya. Jarok sahab kin babırın. Mesela direce kin babırın. Sahab filozof kuş profesör acı mesleğin. Şu anda bejim filozof. Diçin baş Şems var derse fakir demret bale. Dibin ya Şems sualime hene meşte pırsın sualime az hab kitene bejim. Şems dibe kerem kin filozof ek haber de dibe un dibin Xuda heye fakat Xuda nişanı menad nikah Xuda nişanı mebide. Şems radibet nere kirpi çekiliyordur. Ratki kirpiş dibe denk seri şaivi filozofi tkha seri vi deşi. Tabi ne verinden yok. Gana bana pırın milide Şems balene vesaire. Filozof da çaba hakim ba kadi şeriatı li Şems şikayet ke. Ev kadi milide Şems'e en baş dikkat ki milide viye. Car canatı camiye ser çokaru dine dese o da serevdu li Şems godarit ke. Ama iro mahkeme çebu kadi dağ asker de her milide Şems bugün her milide bugün binin. Çünkü bu şeriat viye. Bitinin çeci hata ek hata kir eşuşliya. Ev filozof şilve derine mesela ve çe de filozof de vela mefsori persiyel mexsti. Hakim Şems de perse ku şeği viye. Ku Şems zata ki permezeneji. De bara sual perse te slexsiye de be naxir mecava uyda. Hakim xod xedine de xod ecralet kelpi seri vi xse de be. De be rasem kelpi seri vi xse Xuda nişanı uyda. Kadibe seri mi değişecek? Seri beşi bir avam insan ve de bir eşya seri nişanı mebide. Dibi ola değişi ama nikarım. Ha dibi beni filozof avqa xwendiye deme ilm fam nekiriye. Kuş ilm fam kiribuna ve akıllı bişran buna ola ve serim değişi huyana ke demek Xuda ji huyana ke yani. Tabi hakim Şems beraat ke ziyarete bit ke falan. İca li temaşamana Xuda Teala ba akıl deditini mecid deditini. Biçave serim menaditini baci heye hebuna bayam kabul dikin. Vızın canaceti ama em bay nabin, em eşe nabin. Elhamdülillah Müslümanın. Em cümlete hayati Muhammed Mustafa. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kunte biminin de khayru khoşida, kunte ma amati khadab.